Bu, udah telepon. Halo kak. Duh. Duh, tangbinan rin. Duh ya, nasib tretan. Odi ng Malaysia. Osom narona, ki lockdown. Gaji, tada gaji. Andi Abdul. Pasang tangkel telopolo, bini na datang ko. Duh, lah. Ya ti na makemano ya kecuko kana makemano beli kakan korla odi reh kemamano aduh lareng ngakan mano tretan setero odi pada Malaysia markena setia tada lako odi ro kongsi makemano beli kakan kebay cuko pokok odi Adul nelpon kana Dul. Iya. Kita Dul, kita cair Dul. Tetepan kong dumal deku Dul. Leng dekung ko gaji Dul. Jadi narap Adul tin na makila datang binin kaki Dul. Ngkolo peran na Dul, ngkol andi gaji kia Dul. Ilatin na Dul, lachaki nelpon tawang luang batreng ko Dul. Tengok reng laki tretan. Mun la tangkel telopolo. Pahabinin datang. Tangkel tong dak tangkel sang lekor juda. Sang tangkel telopolo andi bini. Hadir say. Aduh, makasih banyak say hadirnya say. Ini saya balik kerja tadi say risi Lupati Raja. Leduk cak licak bu lembu tuut nih. Duh say, ada say. Kiburu beles tang TikTok. Malam mingguannya bangunannya nggak ada overtime. Nah, terus saya baru balik kerja ini. Muka TikTok. Melis komentar orang. Tak bisa. Dek konco dek lur dolur kapi seporan aja tak belis. Benih keng bertibi sombong tretan. Keng neng blokir bi TikTok. Lan banyak gelu siapa capai ko. Pas sementara komentar diblokir 24 jam ko yolok. Kah benih berung le kedai. Benih kedai kak mon ngare kak. Ari berung kongsi. Berung proyek kak. Uceu dari Matura kak. Keng antara laku berung ke Malaysia kak. Tina kak. Kor penting kan gejin na lancar kak. Mun lako Malaysia kak alako berung kerja tak kerja makan kia kak papole osom narona nga setir ya kak la kak berung kak mon kedai ro kak mon nanu ro kak mon atembo miwa restoran korsek are mije berung mije berung ria dari gaju leh denak kak kongsi berung kopi